Ne, Nina, jako je teško, ništa ne shvaćam. Gledaj, nije tako teško kako se čini. Najprije nađeš zajednički nazivnik, a onda riješiš jednadžbu. To je piece of cake. Kako? Cake? Kao komad torte? Ma ne mislim na to. Piece of cake znači nešto lagano, jednostavno. Pa, tebi je to jednostavno, ali meni je to kao neka... Ej, tražite na stazi. Tko me traži? Gaston? Mene. Da, želite nešto pitati o nekoj knjizi? Ali sada pomažem Luni s nekim jednadžbama. Ma bez brige, ja ću joj pomoći. Ne brini, prijateljice, idi. I ja ću ovdje ponavljati brojeve. Evo. I što ima dostavljačice? Što želiš, snobe? Došao sam naplatiti dug. O čemu pričaš? O mojoj ponudi? Dobro, da ti malo osvježim pamćenje. Ja te naučim nekoliko koraka u rolanju, a za uzvrat izađemo skupa. I znaš što? Evo, baš sada imam nešto slobodnog vremena. A, baš dobro, a ja nemam vremena za ništa. Tako da bolje da me ne gnjaviš. A može li se znati zašto si ti tako loše volje? Zašto ne pitaš svoju curu? Amber trenira. Dobro, a zašto ne ideš s njom? Jer moram raditi bolje stvari. Na primjer, pozvati te na piće. Idemo? Evo, izvoli tvoj smuti. Simon, što radiš tu? Pomažemo kafeteriji. Tako će mi Tamara možda ponuditi da radim u Jam and Rolleru. Okej, možeš li mi uzeti narudžbu? Naravno. Treba ću još jedan smuti. Nazdravit ćemo našem prvom izlasku. Može. Smuti. Napokon. Sad ćemo popiti smuti, a onda možemo u šetnju, okej? Znaš što? Ja idem prošetati daleko od tebe. Idem. Uf, brzo ti je završio izlazak, zar ne? Gledaj svoja posla. Ej, ti mi nemoj davati upute. Tek si došao i već tražiš probleme. Sa mnom ćeš izgubiti. Savjetujem ti da nastaviš raditi jer... Gle, stol je malo prljav i neće se očistiti sam. Ne bojim te se. Aha, nisam znao da imamo provokatora. A zašto nisi prijavljen na natjecanje? Strah te je boljeg od sebe? Pišem 2 smutija. Jako smiješno. Kada sljedeći put poželiš sjesti nasamo s Lunom, preporučujem ti drugčiju izliku. Gdje mi je prijateljica? To se događa kad lažeš.